Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ratsika zo miaraka mijery iny zavatra zay tsy kahitsinareo zany hoe anao mahita fa io pyramidy. Moa ve fantatsika le pyramidy zay hitantsika faranaka io zany mandeha amin'ny alavasina anazy taloha 146 mètres alavasina azy. Fa tafara zany izy io lasa nino 138 mètres. De jerevanao pyramidy zay hitantsika io zao karazana blocony vato maro maventy zay mipetsaka aminazy io. Ary vato zay aminazy io misy amin'ny vato zay bolonga amin'ny vato zay mandeha milanda 70 tonnes. De zahavana zany nambarany mpikaroko aminazy hoe eo amin'ny 2,3 millions bloc vato aminazy io. Jereva le koa, jereva le tandraka, jereva karakory nahavitany olombelona zavatra zay mavitibeka. Fa kanefa atsika metsika fanontaniana foana hoe raha miresaka pyramidy atsika, iny zavatra zay azontsika sara an-tsaina. Mazava ho azy fa olo jiaby mivolagna fa hoe fisian'ino pharaon zay. Pharaon zay hoe Firaona na pharaon zay nisan'le olo hoe nanana moyen, nisy possibilité ary boko nanana andevement zay tambany fadibiny. Boko izany nisan'ny olo zay nataony. Fa ino le nama asoavany zay namezan'ny tompontsika Allah azza wa jalla izy nikomo, izy nilaza ana rabbukumul a'la. Za le tompo avy nambatsisy koa zao. Satria izy nahita fa hoe fahavitany zavatra jiaby aby io fa nanan'ino arena maro sambihafa izy avy fa zao koa tsisy. Kanefa Allah azza wa jalla miezaka foana zany nanantona miezaka nandefa mpaminany Musa alayhi salam mba nandresy lahatra izy. De Allah subhanahu wa ta'ala am zavatra jiaby nampandaloviny Allah fitsapana kelikely mba laala izy mba hiverina am zavatra. Inona mba Allah subhanahu wa ta'ala teny Qur'an فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع آيات من الله مفصلات. When Allah nandefasane amin'ny Firaon rano inondation. Firaon boko tsy vitan'izay mbo alefany koa valala, mbo nalefany koa Allah radaka. Ata tsy vitan'izay koa isaka hoe mandeha misotro rano tonga koa nino liu miova liu zany. Ayat mufassalat fa nino misesesy zany karazana zavatra jiaby. Tsapany Firaona fa raha zany ino bakam Allah subhanahu wa ta'ala fastakbaru. Jaribna mbany Allah. Jaribna mbany Allah le problème nazy nini fastakbaru wa kanu qauman mujrimun. Tena man izy nanambony tena boko izy anisan'iny mujrim, criminel. Izy nanambony tena iny ka koa fa nambony tena Firaona nambany ma ta'tina bihi min ayati litaskhana biha fama nahnu laka bimu'minin. Na iny mosa preuve zay ndesinao aminay eto tsisy lera zay miny. Zay mila mahambara atsika hoe le tandraka zay nisy tamin'ny Firaona. Iny lesona zay tsoatsika aminazy zay vanalohany atsika mila mahay amin'ny tandraka zay nisy Firaona ndraiky nino fiafarana zany lesona vanalohany tsatsika fiafarana olo tsy maintsy mandao ty tanty. Le zavatra nanana ny maly ndraiky nino io niala amin'ny tany. Dika atsika io na mety va za chefo, zao président, zao nino tantara foana no mamitsaka atsika fara. Ino tantara olima olo tsara sa olino olo ratsy mujrim. Zay foana zany tsika jiaby na mety va na mety miela ambony tany ty fa tsika jo ty tsisy olo milaza za mavita 100 ans zay. Ataova zay taonao fa io Allah nampianatra atsika amin'ny tantaran'ino Firaona fa misy fiafana izy nahita fa izy milaza izy tompo jereva izy niravanay fa io bolongan-draha kamo tavela. Karaha zay koa tsika eto ambony tany atsika zay mety nanangana trano vato nanangana ni fa jiaby io ambela atsika fa trano io foana tavela lovana hafa koa. Anisy lesona fa hoe zay tsoatsika aminazy koa amin'ny tantara zay naraintsika to olo anankiray zay hoe manambony tena volana fa iny poteny Allah mipodena atsika amin'ny tantara maro. Iny Firaona nanambony tena nipoteny Allah. Karona tamin'ny potony Ibrahim nanambony tena nipoteny Allah. Fa zay olo ndraiky milefitra amin'ny Allah azza wa jalla manaraka bekonazy ndraiky nampiakainy Allah. Musa baka nampiakainy Allah. Dika zay tsika faharoa mila nino mila milefitra amin'ny tombontsika. Ay ny fahatelo fa namanantsika izy
lesona Firaona anisan'ny zavatra zay nataony taloha izy nanampy vahoaka amin'ny Banu Israily nanampy fa le jour Firaona nangala décision hoe nanapaka Allah subhanahu wa ta'ala nanapaka koa jiaby aminazy ka karaha zay tsika amin'ny fiainana anao zany ka olo manao tsara amin'ny fiainana volagny fa Allah mampitombo zay rizika am-pelatana Allah mampitombo le moyen zay am-pelatanao fa izy koa ndraiky anao comme Allah azza wa jalla anao tsy niezaka ndraiky nino anao tsara zay Allah koa zany mbola atapako am le tsara ataoko ty Allah koa manapaka zay no lesona zay tokony alaitsika amin'ny tantaran'ny Firaona ary nambaram-paminany sallallahu alayhi wa sallam ahirantsika izy farany fa hoe zay ny fon'olo anankiray zay nisy kibo fanambonia tena ata kely tsisy lera midika atiny janna ka tsika mangataka amin'ilay Allah azza wa jalla mba ahadosatsika zany hoe le fanambonia tena zay mba ahafahantsika zany avitra amin'ny andro kiyama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.